गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को मत परिणाम यस प्रकार रहेको छ। कुल खसेको मत 1562, त्यसमध्ये कुल बदर मत 73, कुल सदर मत 1489, जसमध्ये 1489 मध्ये सूर्य चुनाव चिन्हमा 943, रुख चुनाव चिन्हमा 138, 5 कुने तारा चिन्हमा 34, घन्टी चुनाव चिन्हमा 367, चुनाव चिन्हमा 1, उखुराको भाले चुनाव चिन्हमा 0, माउरी चुनाव चिन्हमा 0, बच्चालिएको आमा चुनाव चिन्हमा 0, हात मिलाएको चुनाव चिन्हमा 3, चुनाव चिन्हमा 0, ढोला चुनाव चिन्हमा 0। धन्यवाद। जय घन्टी आयो रिजल्ट।